ungamemede njengetihlanya ngathi abaphile enhloko. Ingoba ikhona idvotha lebuyako noma nini kusukela kulesi sikhathi ngaqhamuka le dvotha. Tiboniso setineng letichazako ukuthi ama-hour aJesu ekuhlala ezulwini asangiphe kakhulu. Manje nakumenyetwa ngale ndlela bathandekayo nani nonke inhlobo ngiloyo naloyo ngawuyatibuka. Lesi sikhathi somusa. Uyabuya Jesu ucabanga kahle. Yeah, uyabuya Jesu. Lensinziso yamahala le. Siyeta sikhathi lapho itawukhokhelwa khona imali. Lelivangeli namhla silithola silimunya mahala. Bakhona labantu abashumayela ngekwakuthi bona uyabhadala ngaleso sikhathi. Uyabuya Jesu. Uyabuya cabanga kahle. Cabanga kahle. Cabanga kahle. Cabanga kahle. Tikhathi leti bantu labathanza injabulo, tikhathi leti bantu labakunyembenya ukukholwa, tikhathi leti labalibukela phasi lelivangeli lamahala. La kumemetela kuthi uyabuya Jesu. Vumeleni ngimemete ngithi Jesu uyabuya. Ngivumeleni ngisho ekseni ukuthi Jesu uyabuya. Ngimemete phakathi kwalobusuku. Baleka nempilo yakho uye kuJesu. Baleka nempilo yakho uye kuJesu. Baleka noma simemeta phakathi kwesimo lesibhlungu nalesilusizi. Kodwa lamagama lathi uyabuya Jesu njengoba anjalo. Makabuya utakhenza umephi wena. Angafuni kumemukela ikhathi lethi njena. Buya dlamini uthandaze iyabhanyada.